nina tokira matanga renge bunya gatanyisiara gotororo nkanyoro mufado rengo or by then father Obara a microphone ikamujanda sana because we realizing as I estimate so I had to make a statement because na roje father kwanga ikanga but they know I've seen mujumbe kibagendi na ajichali ese konsi ward yita sakuru kungara gengini na roje na agende te kubabigera estima this is a national project here among estima negende te kube why can't you request him also libaga mukwanga ikando je baga father asinyuru kukwana mumu requesting abantu abagana baromba disability kwa estima because they are part of abantu bagitutu chache south on the process yekere naji ko make that statement abantu bagaka chingobi abande bagaboli omuntu noyo nkiata akoboli obujumbe akoboli ekero gesinini I remember by then omo MCO nyakwa no arenge musko yagi nero ngederiba lakini after making my statement abantu baganshangiria bagaka chingobi so again taking yaji kobera omujumbe bya gochakira abu akaigorere segi na inche akamanya kurwa akaminyoka agacha matanga arenge ward yane bukeabu eso mugaka papa mukatoriki muske onchari ari gutindeko agajobo tuko for the first time kibage nditanya goja matanga ward yane utuko lakini for the first time agaja matanga ibutuko akamanya kurwa aga criticize makura oitapi agateba nga onko mukania nga onko muramanga nga tabwati baiburi oino mujumbo gwambanga na atebire nga onko muramengere tabwati baibo nga naende na atebire nga na atebete nga bantu babugusero mbaye gwe basari nga naende na atebire nga bono estimate yego bugusero ngetige kobekwa ekikobeku nyakwa you know as a reader inche una abuga ninche ndaite every person olese word ya nabe estima ige kirengo kwana igote minute nga bono nare gukana what is the reason behind yo gukana because after na kanding estima tebe giro anto mpene vidiki abana be word yane mbaro bago every time ngo bomani ngaki ingi mogo rais kumutara ende school abandi nabatebire every time gende school we are ready kuba facilitate no NHS registration ji polytechnic mugende mutrain chikose igonye muntu nare obeiro gusuma kipaombera mangana ya education ninje igo that is why segia jagete and since then I want to confirm ngaro to arasuman yeah igo sekimubwadne ya kisiasa tutirwat mangana so ni siasa tali segie chikobi siasa eroro ko bijiro jitingo munyara turo jera ngo korale gym jina nya okora gym omubero ne omfire tinga mangana aru mutu ono kana isaine ige ine gym ngokora tengo riswali yo mugambi ege kerwe kyobo jumbe ngubo